phone mom na ja de na wo ye no ha jam na joy na wo yam bia o bere ha o bere na wo yam bia ya ti wa dia ba be challenge ha ye ya ti wa dia ba be challenge wonu uje Komfo Komfo era ada dia asam akonfaje me phone sia akonfaje ofo to bo ase kuma to yam e ma ne ha o nanti waje ofo na waje ofo no wo betimi dia kwa hene ontimi fa nko ba bia kuma to yam omukọ ya che to bo ase phone no e hia wo saa me documents me juma me ye nyina phone ne so wona obi bia wo phone ne so me bia e wo phone ne so enu ntina wo su kuma to yam meboa wo na se me yama wo a e de na ade beda mase metimi amom de phone abrɛ wo de wo pe bia de me pe bia wo de be ma me de wo pe bia se metimi ayenkwa kuma to yam ti menye woni o ohima me koye obi ho adwuma me ba ni eti twa so enu nti me inside Digita Komfo me inside ajeda me wu ye me inside ye frost say ejapoma wo bi o lice do chi na ni nanu nanu kalu ejapoma ya je ofon nipa a waje ofon no me twe no me reverse no on sanfa phone ne mra on famra me reverse ya waje phone no on famra me reverse mame mposo mo eti mo amranti a yesa mo de mo nsa ye adwuma eti mo ntimi amfa mo nsa anya adwuma aba ba gie sukonoma phone what je sukonoma phone why you lucky next time come reverse mo akwakoto mamponkun mu ada na life tisa mo kam free anko no nyam mfa mo nsa nkwa ye adwuma kwasia sem bia na mo di wahima enase adwuma ye wo kromu asu sini sei oh dabi na na betwa bo ama me kapru ni tum why kapru ni tum na nya wo na betwa bo ama me mpa cha wo sika de asa bi sika ye ne ye bo sika papa you ni abose dabi ye ne ye bo sika ne gita ye sa wo ka cha me sese me yama wa de me pa bi aba ya ama me enti no sa de wo sitie yi me nso so me pa oba ne busu wonwi enti mpesa me na otena atadi mukankan abasa one one awura me matale mu kankan na nya una aka cha me sesa me je ofon ne ma wa de me pa bi ade ba ma me je phone na ma me a wo pe me sa wo de he umu ho me ne Komfo be chempina na me wa Komfo over my dead body sir na me panwu sir to over your dead body twan gina ma me nkyere wade gina ha ma me peske bi ma wata me da se ajapoma emranti a moje ajapoma phone me reverse mo nsamra mo meje phone no yenhwe me reverse mo me wine aya bama wo de modura chiri modaro maduma na mo ye no nto aso why hey duwa munko didi munko ton na munko didi munfa nko didi why munfa nko didi why ada mame ada dia asama kasa na mintie menya den menya phone ma o sa wo ka kire me sa wo be wale me dey over your dead body me so meje phone na ma so dey over my dead body kone chase wo mu na je phone na ya bote mame matale ne mu bon o atale na wo se mu bon no na wo di mirika di akiri kone kwaje phone dabi me oba o mu ade akura de me mpe
Shia kai. Umu ade. Ya be jo fun ate o ba. Hey, manu ayi me karade. Rade. Manu. Hey. Rade. Na madam fuini. Dr. Like. Anya Dr. Like. Hey, minua. Mete won kan che. Asem wa beto me. E dia na abeto wo. Na me wa kwantuo na matena awom. Na ma ye adwuma ba beto ase amani sikase ye nto asase ma me. Me ba ya me ne me yire ne me ma ba bi edi eti ya me frakada. Ye dia di no. Ye dia di me. Oh, Dr. Like. Ehun hia sa wo de wasem be kokkoto de. Nanso no, me de mafutuo kakram de be ma ne se. Pe ba bi a wo de wo yire ne wo ma, ene wo de wo tiri beto ansa na wo de wasem no. Akokot. Enu nti di machi na me fa nko Golden Cherry Real Estate for no ma baby no ma fa utiri nto na wo wi a wo de wasem no akokot so sika nsum pa kakra na wo ho no wo begye no ma baby ama de itura to say ayere. Hello. Hello. Welcome to Golden Cherry Real Estate. With Golden Cherry Real Estate, quality is our hallmark. Wow. Home is where love resides. Wow. Memories are created, friends always belong, and laughter never ends. Here, our services are affordable, and we make sure we put smiles on the faces of our customers. Let me introduce you to our general manager. Nyam secretary ne kan ye no, eno ano. Na mama ntinka me di da be nka mo be start ya mama. Oh, eno an se wo be sensan. Wo san ya enne kra no. Ye betinya hyase. Mane sign. It is mo be hyase asini dana ma no. O kira nko a ye betinya hyase. Ya me nhira. Golden Cherry Real Estate die. How ye how. Mo dadwen ye dadwen. Baby mo beda enso ye how. Sane ye kan ye no. Ye di ye bohye so. Golden Cherry adornment. Ene me da na ma da. Abusuafo. So wasase. Anase wo fie na opese oton ana opese otobie. Se wo ajapade na opese ye manage edema. Se opese o fixe CCTV camera ebo fie. Anase ope baby ade utrato. Anase wo wa control na obeje wa home. Se ope 6 months, 3 months, 2 months, 1 month. Pomodia efe woni kire Golden Cherry Real Estate. Sa open your office no akira kwan a ye wo amahia tobut no enchen ho anase tetegu police station no enchen ho na sabia buru sabia nyado sa ohwehwe sa niam we anaye offices yi na se aye wani so nwonwona se kanti madam ne kwantara yira na unhuna frɛ your telephone number na egu screen no na ahwehwe ye kira kwan. Golden Cherry Real Estate. No stress in building.